učenici i nastavnici, čast mi je pozdraviti vas i zaželjeti vam dobrodošlicu na našu završnu priredbu. Kroz današnju priredbu vodit će vas moja prijateljica Melina Talović i Amina Ahmetović. Posebna čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti naše današnje goste, koji su nam pružili nesebičnu podršku i pomoć. Nagradimo ih velikim aplauzom. Moto naše današnje priredbe jeste glas dječjeg srca, a srcu najbliže pjesme jesu rodoljubive. Jednu od najplemenitijih pjesama koja govori o ljubavi pojedinca prema domovini izvešće hor i orkestar. Ali stražari tvoji, jači od svega, svaki dodir mržnje pretvoriše u ljubav i napad. Masnasta zeleni čili s jedne strane čuva tvoje lice od oštrih zraka sunca. Svojim nježnim kapima mije tvoje rane, na svaki kuršum jači osmijeh puca.
druge strane sestra, što se zove Una, smaragdna i bistra, prede dugin šal. Hrabrosti i ljubavi, ona je puna, od mržnje pravi ljubav, od kapi val. Od sjevernog vjetra zaštitila te Sava, jača od čelika ljutog, oštrog mača, žubori, huči, tutnja i nikad ne spava. Uvijek je svjetlost, a nikad mača. Iz kamena južnog, vjekovni čuvar niče, more slano, toplo, ljepše i od raja. U kamenu tvrdom, luk i strelo kliče, na svaki mrzak pogled, talas ljubavi baja. Čuvajte zemljo, vjekovni stražari, kliču pjesme slave s ponosom i sad. Zemlje ljubavi, postaće vratari, suncu će pomoći da pobjedi glav. To što mi nazivamo Bosnom nije samo parče zemlje na Balkanu. Za mnoge od nas Bosna je ideja. To je vjera da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno. Podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga spoznajmo vrijednost i dugoročnost bogatstva naše kulture i tradicije. Na scenu nam dolaze učenici 2. i 4. razreda koji će nam predstaviti zastave Bosne i Hercegovine kroz historiju. Još od vremena prvih bratstava pojavljuje se pojam zastava. Zastava govori znakom i voljom i svaki narod diči se svojom. Na zastavu se svečano stavi ono čime se narod bavi. Ti se znakovi zovu simboli koje taj narod najviše voli. Zastava služi da popiše sve koji istom cilju teže. Ispod zastave ljudi znaju ko su i gdje pripadaju. Pametni ljudi žele da stvore, da sve zastave isto vijore, da svaka sačuva svoje znake, a opet da su sve jednake. Zastava Kraljevne Bosne od sredine 12. vijeka do 1463. godine. Zastava Autonomne Bosne počela se koristiti sa početkom borbe protiv osmanske vlasti pod vodstvom Huseina kapetana Gradovčevića. Zastava Bosne za vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka od 1875. do 1877. Zastava Bosne i Hercegovine od 1878. do 1878. godine. Zastava Bosne i Hercegovine za vrijeme okupacije Austro-Ugarske monarhije od 1878. do 1908. godine. Zastava Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 1946. do 1992. Zastava Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do
1998. godine. Naša domovina susreće se sa mnogim nevoljama. Recept i lijek za uspješniju Bosnu i Hercegovinu, koja će da broji samo lijepe dane, otkrit će nam oni na kojima budućnost ostaje. Učenici 3. razreda predstavit će se igrokazom U Bosni će sreća da vlada. Ima jedna zemlja, nije mnogo stara, ali je stalno nešto nevolje stvarno. Ono što želim, to je dobrog zdravlja. Zašto samo zdravlje? Pitate se sada. Od glave do peti, ona treba tablete. U glavi joj se samo gluposti roje i nesretne dane njeni građani broje. Muti joj se pamet od fotelja radi, nije ni briga što polako se pravi. Ne pita se često ko će da je voli, kad otide na smijeh, još više će da boli. Ali ne brinite ništa, imamo mi plan, ljekar smo njeni, recept je već napisan. Injekcije ljubavi i tablete sreće za njene građane imali šta preći. Tako svakog dana, dok ne razbistri glavu i ne shvati već jednom da djeca su u pravu. Učeni znanje izmiješat, poštenje, čast i rad. Žel da sve dobro vari, samo neki sastav da ne ispari. Ako to ne uspije, jedina je pravda. Mijenjati glavu odmah dok sreća ne zavlada. Pjevamo, glumimo, recitujemo, a znamo i plesati. Na scenu nam dolaze učenici 5. razreda. Zaplešimo i mi s njima. Are you ready? Bosnu su mnogi pokušali osvojiti, ali njeni biseri, gradovi Bosne, vijekovima hrabro braniše Bosnu, šireći miris svojih ljiljana svakim njenim sokakom. Pogledajmo dramu Miris Bosne i Hercegovine, koje su nam pripremile učenice 7. razreda. Šta sam ja ovdje na svijetu? Stablo na vjetrovitom mjestu, cvijet pokraj puta, kameni stup osamljen na ruševinama, koji ne drži iz voda i ne služi ničemu, nego puca na mrazu i gori na žegi. I polomljen, i sam, kazuje slavu koje više nema. Sve sam to ja, istinjena sva od komadića od odsjaja, od smisla koji je nekada postojao pa se zaturio. I sada više ne znam šta sam u tom kršu. Kao rukavac što ga je bujica otrgla od majke rijeke. Sada više nema ni toka, ni ušća. Suviše malen da bude jezero. Suviše velik da ga zemlja upije. Ubijaju me! Smrtnu mi izrekoše osudu. Mene više ne smije biti. I uspomenu na mene valja čak kriti.
noći. Teško i sigurno izbija sat na katoličkoj katedrali. 2 poslije ponoći prođe više od 1 minuta. Tačno 75 sekundi brojao sam i tek tada se javi nešto slabijim, ali prodornim zvukom. Sat sa pravoslavne crkve. I on iskucava svoja 2 sata poslije ponoći. Malo za njim iskuca dalekim, promuklim glasom sat kula kod Begove džamije. O Bosno moja, o zemljo moja, mene vijekovima čuvaju dozivanja tih raznovrsnih i raznoglasnih sarajevskih tornjeva. Zbog njih moraš živjeti. Uvijek sam koračala mirno, težeći miru, ne čineći nepravdu i ne uzrokujući nikakvu vrstu štete i ne vodeći niti jedan razgovor na tuđu štetu. Ipak, bespošteno me ubijaju. Je li ništa u konačnoj odluci ostavljeno meni? Ili je unaprijed sve predodređeno? Osjećam da će pliva izbrisati otiske stopala mojih, a vjetar će pjenu odnijeti. Bosno moja, ako plima izdrži otiske tvoje stopala, a vjetar odnese pjenu, ostat će more i obala. Iako je samo 25 kilometara našeg mora, sunce je svačije. Stoga ću ti svakog dana slati što više sunčanih zraka, da ti svi putevi budu obasjani i svijetli. Bosno, moj Jadransko more, Sava, Drina i Dinara, koja se nadvila na zapadu, brane te od bura i rata. U tvom srcu, zemljo moja, nikada nije bilo mržnje. I kada su te rastavljali od tvoje djece, ti si mržnju ljubavno vraćala. Zato trebaš živjeti. Ostani ovdje. Nijedno sunce ne grije Mostar kao tvoje. Pa zar ćeš nas napustiti ti sada, kada je stari most izronio i ponovo povezao 2 dijela Mostara jednim prelijepim lukom? Svaki dan po jedan Hercegovac skoči i okupa se u zelenoj Neretvi. Zar ti nije drago na njegov usklik dok leti u zraku? Zar ti ne golica onaj pljusak u vodu hladnu i sve kapljice što se rasprše po obali? Zar si zaboravila na fatalnu ljepotu Šantićeve Emine? Kako ćemo bez tebe? Kako ćemo od svoje majke naći bolju? Ostani ovdje, zemljo, majko naša. Nećemo dati suzi da ti soka sleti. Zaklinjem ti se na ljubav kao na jedinu izvjesnost u ovoj neodređenosti. Evo me, došao sam sa sjevera jer sam čuo strašnu vijest. Šta ja to čujem? Šta se to zbiva? Moja Bosna umire. Sad ne znaš, Bosno, ta bistra i čista una svaki dan slavi tvoju ljepotu. Evo, ja ti iz svojih ruku dajem ka smaragdne une. Okrijepi se malo i razveseli. Koliko god da te pijem, sve sam te žednija. Ti vodo, što više od svega, izazivaš žeć. Ah, šta ja to čujem, majko Bosno? Boluješ, umireš. Ne, to neću da čujem. Ustani, molim te. Imaš 8370
nije našalila kao sa tobom. Ustani, pokaži svima koliko si velika, podigni svoje tužno lice i dokaži da imaš svoju vjeru i nadu promijeniti našu budućnost i pusti miris svojih ljiljana, nek se širi ovom dolinom. Pomoć, tražim ja vašu! Zemlja naših djedova, dok je tvojih sinova, ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna. Zemlja naših djedova, dok je tvojih sinova, ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna. Digni se iz pepela, kroz mogu do sada, sa mirisom ljiljana, ljubavi moja. Digni se iz pepela, kroz mogu do sada, sa mirisom ljiljana, ljubavi moja. Naša Bosna je naučila da se zajedno sa svojom djecom bori za slobodu, jer na našu domovinu su uvijek kidisali. Takva joj je sudbina, a i nama s njom. Učenici prvog razreda imaju ideju za sretnu nam Bosnu i Hercegovinu. Krupno sam lijepo puno, mene vole djeca. Kad dodamo dvije cuke, nisam već Što se hvališ ludo s? Evo mene slova L. Crta gore, crta dole, pa me djeca mnogo voli. Prvi potez ruke male napravi me ko od šale. Onda dijete kaže, tati, evo i ja znam pisat. Dok me pišu muke, muče brinu neku svoju brinu. Ali kada to nauče, zadovoljni bace knjigu. Ponovo sam ja na redu, ali neću ništa reći. Nek se sad pojavi, on mi je brat po odjeći. Ja sam pola slova U. Zapamtite, djeco, to. Pola kruga i linija, djeci igra najmilija. Ko je uvijek prvi sreda, kao da će vam abeceda? Sad sam zadnje, nema veze, jer lijepa je riječ ova, koju skupa čine slova. Žrtvujem se stoga ja, ali sam prvo, nek se zna. Uvijek i u svakoj prilici nastojte poštovati, voljeti i veličati našu domovinu, našu Bosnu i Hercegovinu. Pogledajmo recitale Moja jedina domovina i Oda domovini koje izvode učenici 6. i 9. razreda. Moja jedina domovina zove se Bosna i Hercegovina. I drugačije ne može biti. Moja jedina domovina zove se Bosna i Hercegovina. To je potvrđeno muhtarskim pečetom moga djeda i pradjeda. To je potvrđeno linijama mojih tetaka, šamijama i kerama na njima. To je potvrđeno masli granama, šarmanima i seharima bošnjačkim, što 100 godina na talanima stajaši. I evo, alhamdulillah i prilike, pa da ih mi otvorite.
Moja jedina domovina zove se Bosna i Hercegovina i drugačije ne može biti. Ali ona će biti siher. Ona će biti siher koji će nagrajati svako ko je dobro ne misli. Moja jedina domovina zove se Bosna i Hercegovina. Gdje Bosna je, Ljiljam tu cvjeta zlatom. Tu od meraka pjesma je, probujav njihovi ratima. Gdje Bosna je, ravnica tu je i gora je, tu smaragda rijeka je i u dnu plavo zrcalo mora. Gdje Bosna je, spominjani tu su velikani, tu umjetnici su, junaci i svi joj kraljevi bani. Gdje Bosna je, tri naroda tu ne otuđiv je tron, tu tri jezika gnijezdo je, iz luke zana crkven zvon. Gdje Bosna je, kolijevka tu je kćeri joj i sina. Tu i ja sam, tu je moja domovina. Pokazali smo vam da znamo plesati moderne plesove, ali nam ni balet nije stran. Pogledajte dio baleta Aska i Vuk u izvedbi učenika 6. razreda. Aska je bila naobična ovca iz ovčijeg svijeta na strmim livadama koja je voljela balet i željela da postane poznata balerina. Aska se razkovala od svojih mišnjaka. Ostale ovčice su bile dobre i mirne. Aska je bila rasijana, nemirna i neukrotiva. Njena zanesenost i opijenost prirodom koji je okružuje donosi opasnost. I ona se jednog dana našla lice u lice sa strašnim vukom.
potom. Aska je pobjedila smrt i pokazala svima da umjetnost i volja za otporom pobjeđuju svako zlo, pa i samu smrt. I da je svako umjetničko djelo čovjekova pobjeda nad prolaznošću i trošnošću života. Sa nama su danas i naši prijatelji iz osnovne škole Šejh Muhamed Efendija Hadžijanaković iz Sarajeva, koji će nam se predstaviti recitalom Bosna. Zahvalimo im što su došli velikim aplauzom. Stijena. Visoka. U njenoj sredini vrt, ograđen visokim bedrama, na čijem je vrhu bijeli mermer, prekriven plavo-žutim zastavom od svile, po kojem su izvezeni bijeli biseri. Nekada davno tu je zasađena mala sjemenka. Iz nje izrasta divno drvo. U stijenu se duboko uvuklo korijenje drveta, tako duboko da se čak ni ne zna, niti se vidi početak. Drvo je staro, korak izborana, izrazvan, puna pukotina ispod kojih se naziru zeleni izdanci, mladice, pupoljci. Svaka pukotina i rascjep svjedok su strašnih istorija ovog drveta. Ti tragovi vidljivi su i na granama, starim, ali ponosno uzdignutim ka nebu. Svaki list na njoj drugačije, ali istovremeno čini jednu cjelinu. Oni pripadaju istom drvetu i svaki list i listić ima pravo na svoju grančicu na kojoj će rasti. Mnogi drvosjeće dolaze sa namjerom da posjeku ovo drvo. Neki od njih nisu ni uspjeli preći beden, doći do drveta. Oni koji bi uspjeli, napadali bi drvo hiljadama sjekira sa svih strana, ali drvo se hranilo. Njegovi listovi su padali, časno vehnuli, da odbrane svoje drvo, da sačuvaju druge listove. Niko nije uspio da obori ovo ponosno drvo. Tragovi historije vidljivi su i na mladicama, koje stidljivo izviru iz pukotina, tražeći sunce i priliku da izrastu u čvrste grane. Te mladice vraćaju život ovom neuništivom, ali pomalo umornom drvetu. Ja sam bio njega! I ja! I ja! I ja! Mi smo dio njega! Mi smo mladice koje su na putu da izrastu u čvrstu, stabilnu granu, koja će rađati svoje listove. Učit ćemo ih, kao što su i nas, da je naše drvo jedno jedino. Jedinstveno. Bogato po svojoj različitosti. Mi ćemo čuvati svoje drvo, svoju Bosnu i Hercegovinu. U edukativnom centru smo učili ne samo školske lekcije. Učili smo i o prijateljstvu, zajedništvu i ljubavi. Pjesmu koja nas uči o prijateljstvu i zajedništvu, stihove koji su dokazani cijelim projektom instruktivne nastave u našem edukativnom centru, čut ćemo u izvedbi učenika 1. i 3. razreda.
likovalo. Djevojke su pjesmom izražavale svoju ljubav, čežnju, ali i bol. Pogledajte igrokaz ovo malo duše učenika 4. razreda. Mila majko, šalji me na vodu, jebe moj dragi, jebe moj dragi, jebe moj dragi, kraj izvora čeka, jebe moj dragi, jebe moj dragi, jebe moj dragi, kraj izvora čeka. Hajde, sedi, a on se brzo vrati, uzaludu, vremena ne trati. Hej, Senada, pa čekaj da ti pomogne. Gdje si, šta radiš? Evo me, čuva ovce, pa vidjeh tebe. Rekao da ti pomognem i da koju progovorimo. Je li ti ozdravila mati? Jest, nis čula se, cijelo jutro pjevo. Nisam, bila sam u školi. Vidjela sam Adu, ali ništa mi nije rekao. Ma joj, on kao da se ne radi što mu mati dolazi. Njemu obećao da će ići u Tuzlu, pa mu krivo što neće. Neka vam je samo majka, dobro. Biće prilike da ode u Tuzlu. I ja mu to velim, ali ne, šta on zna? Pravo da ti kažem, ne znam šta ima i vidjeti tamo. Pa eto, putovao bi vozom, vidio bi svijet, a i ja bih volio otići tamo, da vidimo one bunare. Kaže, tetak, visoke su 3 naše kuće kad ih poreda šumiš. To su oni slani bunari. Jest, kaže tetak, isti kao naš. Samo što mi ubacimo kantu pa izvučemo vodu, a oni ubace kantu pa izvuku sol. Nije tako, i oni ubace kantu pa izvuku vodu. Samo što je to slana voda. Kada je iskuhaju, ostane sol. A kako ti to znaš? Učila sam u školi. Kako ja ništa od tog nisam učila kad sam bio u školi? Pa zato što se u prva 4 razreda učiš samo čitati, pisati, računati. A da si ti ostao, i ti bi nešto naučio. Neka, dosta mi ova 4 razreda što sam jedva završio. Ima mi još šta u školu? Nema ništa. Šta mi rode jarani? Ništa. Spomenu me koji put? Ne spominju. Uče! Boga mi slabo skupili jedinica, daj Bože da popravi do kraja juna. Znaš šta mislim? Da si ti ostao s nama, ne bi bio ništa gori od ostalih. Neka, ako nešto ne budem znao, a bude me zanimalo, ti ćeš mi reći. Hoću. Kako ste, djede Jusufe? Živi bili djeca. Kako si sa zdravljem? Još malo pa se neću ni na šta žaliti. Ti baba kod kuće? Jeste, jednog u magazu. Hvala, a vas dvoje šikujete, neka. Joj, pa šta ti je? Pa ništa, svaki put kad doći s tobom progovoriti, on mahne, aškujemo. Dobar je djed. A šta se ima zezat? Dobro, nemoj se ljutiti, nije on tako mislio. Mislio. Ne znam kako sam napustio školu, jer kako mi nema jarana, niti ja ko ne idem, niti ko meni dolazi. Jedino s tobom mogu progovoriti. A kad s tobom hoću progovoriti, on odmah aškujete. Neki kažu da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine. Stara je stoljećima, a mi ćemo je sačuvati od zaborava tako što najmlađe generacije učimo da zavole naše tradicionalne pjesme. Opustite se i sevdišite sa učenicom 1. razreda Lejom Hasanović.
Po livadi zlatnoj s rukom u ruci, korak po korak šeću djevojčice i dječaci. Učenici folklornog ansambla Edukativnog centra Nova Kasaba ponosno čuvaju narodno znanje i tradiciju od zaborava. poslovica. A kako to zdravlje održavaju i čuvaju naši podrinci, reći će nam učenici 5. razreda. Pozdravljam vas, cijenjena publiko. Drago mi je što vas vidim toliko. Vi znate da smo mi podrinci poznati kao pravi domaćini, a svaki pravi domaćin mora biti i veliki gurman. Danas kuhamo jedno specijalno jelo za našu Bosnu i Hercegovinu, a vi se ugodno smjestite i zapamtite bar nešto, jer ovo nećete čuti često. Za naše specijalno jelo potrebno nam je lonac stari da se tradicija ne kvari. Hudrača velika bez dna, da nam ekipa bude vrijedna. Malo guber vode radi mladosti i mode. Jedna kašika začina,
da vam porumene obraze svima. Da situacija podmazana bude, frtaj zejtina u sto mora da bude. Mljac, ovo mora dobro da bude. Obavezno parniski kupuša radi bosanskog prkosa. Dvije lovorove grane za sve naše bane i kapetane. Jedna meska žilavija, da se ne zaboravi historija novija. Ljiljani slavni, da se ne ponovi život ratni. Malo božurana, da nam domovina bude bez mana. Djetelina sa 4 lista da u Bosni i Hercegovini sve zablista. Par mladih krompira, za ponos u prsima. Vala, dodat ću i ove naše soli, da vas glava od nas ne zaboli. I na kraju suncokret, što sunce sija, da svim ljudima lice obasja. Eto, gotovo je naše jelo, drage mame, nane, tetke i strine. Aj muški rod nek ne brini. Ako neko od vas nije nešto od ovoga uspio da zapamti, neka nam opet godini navrati. Šta reći na kraju? Čuli ste naše učenike. Dragi gosti i nastavnici, hvala svima na saradnji. Očekujemo vas i trebamo i iduće školske godine da zajedno istkamo mrežu učenja i nastavimo započeto. Čast mi je i zadovoljstvo najaviti našeg Zajma Mahmutovića, člana Savjeta vijeća roditelja, koji će se kratko obratiti i uručiti zahvalnice. Poštovani gosti, cijenjeni roditelji, nastavnici, učenici, ove godine je pripala čast da ispred vijeća roditelja da uručimo zahvalnice određenim institucijama, pojedincima koji su ne samo ove godine kao donijeli najveći doprinos radu edukativnog centra, već nisu nešto manje i oni prošle godine što su isto dobili zahvalnice, tako da i oni nisu ništa manje. Prije samog dodjela zahvalnice morat ćemo da pomenemo da predsjednik Savjeta roditelja Vilij Romjerović ove godine nije s nama. Tako da mu s ovog mjesta poručujemo da što brže ozdravi i da bude sa nama. Molim jedan aplauz za njegov brže. Sad bi molio predstavnika direktora Doma kulture iz Srebrenice ili njegov predstavnika da izađe da primi zahvalnicu. U ime Emausa i u ime Dalije Okanovića da njegov predstavnik dođe da primi na zahvalnicu. Edukativni centar Nova Kasaba, znači dijeli zahvalnice Jasnostavske zajednice bez koji je ovaj projekat ne bi mogao da gosti. Pozivam predstavnike Jasnostavske zajednice da se pridruži ovdje da... Predstavnika Jasna ćemo zamoliti da, pošto ima još jedno, da preuzme zahvalnicu. Znači, Edukativni centar Nova Kasaba daje zahvalnicu za Štisu Sudovskom, pošto je predstavnik za jednu zadarsku kuku, pozivam. Assalamu alaikum, poštovani roditelji, poštovani polaznici Edukativnog centra, u ime Ministarstva Kuzamskog Sada Efendija Seljubac je danas bio spriječen, ono prenosi selame i se izražavam vam zahvalnost evo što ste odlučili da nam dodijelite ovu zahvalnicu. Nada se ako god da je ovo jedan u nizu vaših velikih uspjeha i da će ta niska kogoda i dalje da se nastavi. I naravno uvijek sam to sa vama i sa vašim kolegnicima i sa vrtima kogoda da zajednički još uspjeha ovdje na ovom području našeg domova na Bosni i Hercegovini. Assalamu alaikum.
I ovu posljednju zahvalnu Središnji centar Novog Sada dodjeljuje firmi Velbos, gdje je ovo Mileć Novaka Sada, molim predstavnika Velbosa da dođe da sredovi. Roditelja želim da se zahvalimo našim nastavnicama na ovom putu koji su uložili i učenicima koji su ukazali veliko interesovanje za predsjednik. Pozivam vas da još jednim aplauzom pozdravimo nastavnike koji su uložili veliki svoj trud da njih Evo i ove godine nas završamo jedan ciklus obrazovanja gdje u borbi za svoja prava koja su nas garantovana svim ustavima i konvencijama koja postoji na ovoj planeti. Mi se nadamo da u ovoj borbi ustavimo dokazivanje svojih prava, da ćemo ustaviti da nas neće institucije zaboraviti koje su danas bile podvratne, ali nisu se odazvali. Ništa je bilo se zahvaljujem našim ovim gostima koji su došli, koji su učinili čast i dali nam podršku u ovom našem putu i našoj borbi za naše ostvarivanje prava. Ja se nadam da će nas ovo sljedeće godine biti mnogo više nego ove godine. Još nas jednom zahvaljujem i hvala vam što ste došli vrijeme što ste došli.